Soalan na inalo niyan, tinawatraku, preparadukan. Yauman turja'un. Preparadukan ka soalungan, akapulingan ka po Allah. Halungan ka so gawin iya kakasuin ka po Allah. Thumma tuwaffa kullu nafs. Ulit yan na ito man nakawala, sularuan o pinggul ba pa? Kaya, di wala, laruan o miyanggal ba po, ginawa na ito man o sa din na po kasalibon. Dan na po kasalibon. Bila sukaw yung biyagsi, ang sukaw yung bigro. Sukaw yung biyagsi, alungan na mo rin. Ada apa sang katitila bama? Api eswata kamismo. Api eswata romanga, sumangalos ka. Na alungananan apadutan likudakan. Illa man atallah biqalbi salim. Inon na ayag mamagpilero. Nasaan na makataling umasirang kuwala, asupuso iran, na linang pupasalatan na parakiya, nasira ni mga pumagpadaro. So kapatay na kanaban niyan kamulag. Ano niya ni mana kung kapatay na di na kamulagan na. Kanabagin na ni mana niyan. Ay may mana sana kaulang. Umiyatay sunod na lupaw tao, namiyaw na ito. Makawasilan sa alaman na mo rin na makaptug na sila. Na umlagin sila sa amal na kirumay sila ro. Kanabot ko kamulag. Ayat dito ang kamulag. Nagyawag ko ang pamilya na makapasilan sa alaman na mo rin na makapilila sila sa kasulda. Baka sorga susabot, napakanara ka susabot, naging bibiro kamulag. Inalibiro kamulag. So Aisha radhiyallahu anha nagwali din na makaumau sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya penutulan lagi nga hadis. Gwali na makaumau sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pagawin niya na romin da atigo Aisha sa wagako. Tama sa reho to na torog. So kaya tulog ako Nabi sallallahu alaihi wasallam na di mamimikiran sa Aisha radhiyallahu anha na ayaw niya pikirian na di kinailaw so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kanya ni pinakamarang nirakan at kububayan na kasi sa dunia na siya isa naman na mori na alungan mo doa pagdutan ibuda din sumata-bata. Na may kasagot sa Aisha radhiyallahu anha na ayat na mininaw Rasulullah nagiging pangaruro alugyan sa parasyan. Na hindi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ay Aisha natuloy piguro ka. نامي عائشة رضي الله عنها نتيجة يا رسول الله تذكرت يوم القيامة كيتو سنكن sugalungan akapagating ke kumanga tao sa hadapan ko Allah. Ilo maninitay sa alungan na mo ilayaw ko kayama alungan akatindig. Asukatitin di kumanga tao, apuna niya o siran sa kukuman. Pamana tumitindig siran. Ada kan rakuni sa kukuman, na ayakatin yan na 50,000 ako. Gitigatin yan. Kaya kung sa nakanagyan na skay pinakamarang nirakan sa dunia, ang pagbabayan na. Nasisalungan na mo rin na pulawin 2,000 pamilya niya. Nagkaya sanangan suka, sakit, ayaw o apoy mo na nakadyanan niya. Ya Rasulullah, ino, gatusan niyo sa mga pamilya niyo sa alungan na mori.
Ino mga day, so tao ang gubabayaan ta sa isa dunia. Ketuusan tanian roh, ang gubabaya itong si. Naibituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalawa masa. Dan nagketuusan o tao, asa katawag, aba niya sa magpungapali. Inali Allah ta'ala na surat al-Abasa, وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Amin na tibo Allah kamakadan sa solalis. Ito sa kapulalis o Israfil. Syaqqal ardu anhum sira'a. Pangaupak sa lupa na pumakapuno sa mga tao ay nalagungon. Na pumanibig sila sa mga nakapangaliwiran na mga traininlas na mga gitarnir. Yan ang isabi ni Guru ko Aisha, tingin na ito ni Miya Swami ang mga bay, kagitip sa gitar. Nagkati mo kami ang gusto mga nato. Nabi na yung sabat supir. Di ko labi, lagi na naman na maulaw na di magsigi pa sa supir. O manisa na ilalawakan. Ano mananana, di ko Allah, apula mo yan o tao si pagarinya. Sumangalok siya. يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. Yan suwawiya di mga pambalas sa subata. Ikatabangan o lokaswata yan. Kabalagin. Okay, pungalim o niyan sa dunia. Nabuti ikatabangan o atas ulok siyan. Talagi lumit pengalim gagawin sa dunia. Dapat sangat itinabang. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Kaya kay Allah Ta'ala sumaya maratiya. Amata dapat ko mga karuman niyo, mga morya tao niyo, na bibriduin niyo sila sa alungan ng ori. Na pag-clear ka doon. Ayaw ko asubot na siya, agi priduin ko na amay, agi ang mutuwa mama, na daniyan biyata, so pamilya niya. So kaya na daniyan tabi, yung takiro mo, dahil ang biyata sa mga watairan ko agama, nagito, isakat, amala, akatuko. Ay sumariyar ka, wallahu ta'ala, so agama nga. Patay sumariyar ka, so agudam ka, so gugur ka, so umur ka, so tamo ka dengan kinuang dengan bigas itu, naguso, agama itama na kaya pagkadadan mo. Ini disumariya ka. O ini mawid Allah, talo masa ay inaliw yun na kutusan mo. O manisa na ilalaw bakal. Alam mo to? Amay ka imbutan sa timbangan at timbang nun sa mga amal. Ikatlo na amay ka imbugay ko tao sa kitabir. Ikatlo na amay ka titay sa mga tao po sila. Nadapas ang natin tinabag. So Anas radiyallahu anhu, natigin na ya Rasulallah at lugling ka ang tashmali yawm al-qiyamah. Ya Rasulullah, napumangin na kadraka, padagong ka kusilpa at nakasalungan na mo. So Anas na ulama, habibul Quran, sahaba, ligabla ko Nabi. Nayap lang yan, aluin yan, natingin na ya Rasulullah, pag nilang nagkapadang ka sa sapat ka. Kaya ka na mayroon, sa tanto para kung ugulo na sa alungan na mori, na dahil ang sarili sa mga amalira. Kira po umranaw yan. Makasanggayan na sumasarili. Orang ko Allah, di ko nabi, galubang na Anas. Di ko Anas, may nagulat mo mo, anda was ka pululuwa.
Ano sa kagato? Inaplo ako ba na siya ko kan bagang pagani ang Panginoon ko sirat. Gina sirat. Naginan gawin iya pagarawan sumangataw. Pagkasurga o pagkanaraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Sadang sa maaon yan na ginawa niyan, kunaraka, napakasud ko surga, sabnar ang mga ador, mga apas. Kaya para nasirat na yan, kaya panutulaw ng ulabi, bukatar na nan kuliyawaw o naraka. Natalong mibura ko na iplalag. Adam kami na siyam, manaw tadi subuko. Wahad kami na sayf, magarang adi sukampilan. Anay kalalib wa hasab adla sadang yan. Agwan na mga surok yan. Napatinglan na. Patinglan. Na mga surok yan ito, nandalagi yung surok akay wasadan, amiyang kasusura nga amin ito surok yan. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dahil sa kanumo, ako di pagkasagad. Nabi sama Rasul, napalasan pa ako. Kagina niya sa pagarawan sa mga tao. At nakita sa lagi do sa mata, at na lagi do kailan, lagi do undu, lagi do papano, lagi do limalaw patakoda, pula lagawin ta. Gina. Nasaan sa kala asing daw ba? Nagito ikagala ang pangatitay ng kusira. So kung sa mata, kapag ukitay ang kusira, na yung kala asing daw niyan, na lagi do palaw. Ano rin yan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagkalasing doon. Pagkaliron namin ang iwan Nabi sa hadith, asad sa tao. At doon yan sa la ilaha illallah sa mga magatos, na huyan ko Allah sa along namori. Alam ito sa kasindaw o ikapat at taling buhayan sa parasya. Na yan po, di ko lang yung pangasubra ko, nasaan sa pangalang niya, no, nasubra niya sa magatos. E ano, yan yung nabi natin ang salatul nur. Suka pa ka, ndok lang o mga sampayang na sunat. Liyo ko pa, nasuka pa ka, ndok lang o mga sampayang na sunat, na ipakalasin daw paras. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Inna liwallahu ta'ala, asumya maratiya, midalbag sagal pangamapian, nasigyan siya ng Allah Ta'ala sa kakasih. Ano na ikakasihan? Na basta, mapasang ikapanahad yun, na may lang na para siya na sumisito. Ina ni kakasih. Nabad na din pangakasih din palalapatan. Di Panginoon sa igay pumanang upo. Mga bulgo lang inubuhit na pangakasihan. Ay ang kakasih o mukmin na susambayan yan. Ina ni kakasih yan. Yan. Tiguanas. Pagina yung labi na, tumintin ko murunat ni Rasulullah. Kau mga limago dito na umatian, na mamang ni Rasulullah. Ya Allah, pakalila siyang kawan so umatakan sa kaditay niya siya. Yan at imehal sa paatapan. Tiguanas, sa ulit sa marumato, anak sa kaplubo. Natigil na siya kaplubo o timbangan. Yan na natimbangan na dua barukan yan. Awan na tiwag. Naliyapan utul na uman isa tima na barukan yan na ibetadong sulangit ang sulupa amalwafu. Nandakan po sa amal at tutularo. At na ilalim yung mga simple. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani o tamla umabayna samawati wal ardh. So niga tiro ako subhanallah walhamdulillah na pagkapenusiran ado o timbangan na pagkasulangit ang sulupa nagkapenuiran sa kalawalas. Mga simple.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. So di sa tiga tuan ito kapat dating ko na kapipatan magapanan na dua sa ikulila ugin na mapanan kuting bangan. Yan na subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Na surat ka sa nabalap surat. Nah, amay kaibatan sa timbangan na pakikuha wallahu ta'ala sunara ka mudar paya. Ibtad sunara ka na ibtad mapuso timbangan na before adapan apuni sa timbangan na pagkasangaw doon palakaan supay tao na raka. Laha sabatu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Anak pito apay tao niya. Nada ni kakair na sumupot wala imasathum nafhatum min adhab rabbik. Naging ko to asangaw niya na andin ni kasambrian si mga baradusa nabitigdig nagsiran naging ko to akapusingaw ikira naging ko to sambrian napagalunin sa mga sapo ko para sila ayaw niya. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. Andai kasurma kepada dosa sakit kairon naman dengan dia naban yang bumi berning ku apoy semua wataknya watayan mismo, pero masayanya ayat di panagunta mana nandaman na mibida si ibu mga watak andaman na makaumo bawali sa mga wataknya na mga doktor, mga attorney, mga engineer. Okay, nakaging makaumas alaman ng orin natin na katatan sa mga watak na mga individu panguluhan na sa kanyang rumaulo. Ino mga di sumimbo atas sa ulama. Abdul ito. Allahu Akbar. Sumimbo atas sa ulama. Nasakatawa ulama na ayamino sa kesapatian na pitugatos na tawa. Nanda man ay Abdul sumimbo atas sa ulama. Ano yun? Allahu Akbar. Ay mga penerusan lagi mo ito. Mibabawa ta asumawa tayan na dalian. Terdi aku agama. Apa yang soal sebelum ada? Ya Allah, pamusunan dan mengarah semua tak nasar di rumahmu. Kata semua pagarian, kata semua loksakan. Pamulu kemasiran. Allahu Akbar. Dimulai 3 pro. Nah, ibadat mampu dimutatling banget. Anda tingkatan orang, apa kamu kalian? Natan orang mampu dia mutaserat. Allahu Akbar. Orang ini, nage mutua kapuni sage mutua timbangan. Nakuletin suka sesekata. Atau dia namanya muflis, atau dia Nabi Rasulullah atau 5 tahun kedua-duanya. Jika mana sahabat al-muflisu fina Malladhi ramalahu alamata ayat tawakan kedua-dua na nakatawan namin lagi mo tadapan niya dirham dapiragian kasih sipitan sa kawiri tiulam yadi innal muflisa min ummati yawm al-qiyamati ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad shatama hadha wa qad hadha wa kalama hadha ma la hadha ila akhir al-hadith. Ayat itu Nabi yang tahu apinun dua dan umar matakan lagi mutapukau masalah mana mori. Nah ini ada puluk susah bayarnya. Semangat dia katian, semangat puasanya. Nah pukau lagi mutamangan tahu amin ibut lagi. Ano ni pagpagan niya pukau marka. Nasusiring anak. Semangat ginawa ina. Semangat tumanay ina. Ato na kita rin umayra ka.
na 5 kaklase asgad tentira. Syarat. Saya mga tao ini pamanintaan ng pagkawaro. Why? Inisita kau siringan ka sa mga isang bisita na rumiliply ka na talong. Nanti na baca umat, nanti ka baboy. Sira ni kaya sudah kaya mo lang ang hero-herosan. Naging mutuan mo ay isaw, naging na mutuan mo, nagkasatian mo. At nakabubayan din ko sa sita. Pagkaw masuk mga tawa, kaya maganda ka. Pagkaw masira. Pagkaw masuk mga tawa, inutangan ka. Ay manakoya, wakotang na may ito. May utang ka sa limalan, hindi ka may nakalipatan ito, nakapit at tiga talulan. Dapat at minidapulog. Nami ako makasalungan lang mo rin, namiling ang yung kadagtalalista. Nagyan na ningin na lulagyan, kaya katakal kadusan na sumay ko, katigatulikan. Yun na ni Pera ng kadusan. Wasa pagkada mahada, so tao ang iyang uno, damatiyat, nagbebeda niya, naging mutuan niya patay niya. So kaya kasakitan ka. Lihat dito ka, ito kaya pakasakit ikaw. Pagkumaro. Ano na may pumayan ikaw? Lagyan na natin na binadabasan nila, at pagod na piso. Naaya ko nagkibayan dito na sumangamalin. Na umakaw masupya maganda ka, ada sambayan yan, at kinasiyakon ko sa sambayan yan, ada sambayan yan. Umakaw masuli pa maninta ka, at kinasiyakon niya kadiyo, at kinasiyakon mo kadiyo ka. Makaw masuk, inutangan ka. Allahu Akbar. Yan. Amay mo, tama-tama lagi mo, mga amal yan, na mga pipiya, kami pamayan din, na amay ka at pinadal ka beli. Natigilan niya Allah, meron ng suamal yan. Dapat niya kabikibay. Na kailangan nakabay kami. Kaya ko lagi, pero no Allah, okay na min kabayaw. Dahil nagkibay doon, naskap malaki, utok, sa kira na nagkusera. Sama ni po sa'yo. Yan na ni may panutun, amilatun nasibah. Mga tao, ang may magamal sila sa mapya na ba sila ng yukawan. Pero ako nusala kawataw. Yan ang inunsulabi na inalunin na pagampaganay ang mapalat ko tinglaman na api ang paramay. Isumer na malatay kasilin-siringan. Naging kaya kasilin-siringan na pangwir mo no Allah sa tao sa alam mo yung malatay kasilin-siringan, potoli 5, potoli 6. Ipo na naman, katatak sa mga ramatay na sa siringan niya. Maririn na sa ilang siringan niya. Yan. Nawad na malang amal ka, ay hindi tinggalan. Allahu Akbar, kanabala na tinggalan. Wala malang amal ka na tinggalan. Natuloy tinggalan na may kamyal na. La ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ladina tudau al-mawazin yawm al-qiyamah fatuzanu al-hasanat was-sayyi'at." Ibada sa tinggalan at ibang amal lamabya na sumarata. Nasad na mga panagsuting mga nakmapya. Sabi ako, bibita yan si kumarata na lalaki tulis wahatan na pangasulis sopa. Nasad na mga panagsuting mga amalin na marata. Sabi ako, bibita yan kuamal na mapya na lalaki tulis wahatan na pangasulis sopa kumarata. Tigo mga sahabat, namay kami kablagin. Tigo lagi, tigo sila na matapagutan ng sorga kumarata. Gusto silang perumahan. Susi. Sumagal bakira. Nagito. Ngumawron. Nagyan mo ito asok uswagay matauron ada milis na mga malaikat. Naroga. Perisolta iyo. Ito na ikitir ka perisolta ko po na ako. Miya, tinggal ka din so, mele ka mapia, mele ka marata. So, mele ka mapia, mele ka marata. Medero ka mapya, medero ka marata. Ayak man at timbangan, wamato pisulur, may agisisa, suwatul wabit, na sopititik ko posoka.
Nag-YouTube man, YouTube man ito. May kapira ka makapriyat sa mapir. May kapira ka makapriyat sa marata. Mo. Ginan, ilan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang pinakamarag na tagad na may katimbang sa mga amal. يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعه الداعي ويفيضهم البصر وتدنى الشمس فيبلغ الناس من الهم والقرب ما لا يطيقون ولا يحتملون Timur Allah Zolamuan umataw sa sati manadarpa tamang mga jiri, mga bahain, mga binatang, mga papano na timur sila ng Allah. Na ipangubay sa ulo so ano man sa diyang kaisa kamiyas. Pwede nas na gudang sa mga tao sa malawidakal na umarunagdad at kakatitin siran na pag-ipupusay kiran sa mga dusera. Allahu Akbar. Isa marin, namiyalis sa surat Imran, sayutawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Kepusay yung tao, amalitin sa tamo kaya na iniklip dia. Mana niyan, nawanari sirkuir ka, nabiyamangir ka, magkasiringan ka, pinadani, pakaswita kami mo, pakasan pa kami mo, daw kami mga pagrudas. Da kami makaruksan itidumi. Natigang namin mo kami masasama, kalau para. Dan makasun ka ko iyan. Bodoh kali ini. Nawe ka mo magkali sirkuir, napatagin mo ka liter, napuno-puno na ini, napagyo toro. Saan saya ini paling kita kan aku ini posai raka. Allahu Akbar. Apa yang kamu mau tahu semua amalian, mga kamukian, nabi kita itu. Gaya terakhir lagi, nanti apa kali itu ulama, nagdatil, nagkagod. Gaya gaya walinya, nanti apa kata usia na berasipur, anak, fokusan dia. Tama na sa walinya, naduto pa. Kuat. Sumiyan niya, natuto niya doon na niya. Huwag niya nasa pulo ka sa pasin ito, lumatok sa ulo ka. Huwag. Na may kaysa ka kong iwag doon. Isa ka daw trakap doon. Tsara sa ina niya nga natuto ka. Allahu Akbar. Iyong sumatan mo sa na. O ba sumara doon. Agulaw la, nadapat pa mo na may kamakumatan sa luha na mo. Allahu Akbar. Gina. Na umat imene ko tamok ka at na miyosarkan mo sigur. Na gitu, lebat naman. Na may kagaya mo ito balik itinalanin. 50,000 raw na pakuto yan. Na miyan na surat o sajid. Walau ta'idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. O bukele ka timola sa mga baranusa. At tatarong po siya sa misusundo nila na mga umiran. Sa hadapan ko, ini ito misusundo, hadiran ke kena sa pagyaw nila. Apa dia? La ilaha illallah. Orang yang mau Allah. Nah, dapat lakukan di seumuman. Nami alis. Naklu nabis. Sebab dapat lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumunod tao. Pumilo ba sila sa makasapat kira? Sundi na Adam, Noah, Ibrahim, Musa, Isa. Gina na 5 tao nabi na gina ni sumuan o mga tao. Kumani sila sa kapunan sa hukuman kagi mo to para kira. Napale na nagtuplis tira na suman Muhammad. Nakakama mo sa mga tao Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ana la sami ma'adwa ka para sa. Nagiyong tapo sujud tsunami wa tanwas.
na nakaanak na tingin Allah sa mga puli-puli na o sa mga bato-bato sirkan. Natirungon Allah, ya Muhammad, puro nakaulong ka, napamangin ka, ibwera sa pundin ka, napanapat ka, kapungasapat ka. Nagito, kulapat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katawan niyo, so 5 at 3 sapat ng Nabi. Ayaw na 5 at 3 sapat ng Nabi. Lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyawmiddin, hatta atana al-yaqin, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Gini, mga tao di sasabayan, mga tao mga lilit, mga tao mga pukul, mga tao ada paparakay dengan alungan na pumalas. Tama sabi ang matay sila, nanti sila tatawad, nanti wala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Disiran degtan sapat. Lawan usubet asapat, na disiran ng kesapat. Makapasat na napat sa Nabi, nasukman yung mga ulama. Nasukman yung mga suhada. Nasukman ang mulai sa Quran, sa Quran, sa puasa, sa mu'min na para single. Apa yang menurut na nakasih sapat tahu. Kenapa sih hukuman? Atau ni kasih sapat tahu surga? Nasumia ka surga mama, namia ka surga sukaruman yan na bayi, nabila sila sa derpa, nagsapat to mama. Saan niya mapurkira ni derpa? Nagsapat yan so, pedih. Siya na niya surat itu, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا Sirat namanya paratia, nanti untuk sirat umang amuria tawiran. Napaka-berok tak nabi sirat. Timu-timu nabi sirat. Wa ma'alat lahum jalit nama kurang kiran, kupinggul bekiran. Kullum lain lima kasabarahi. Oman iginawa asanda kugul bekiran. Bisa sanda tanong say. Kailangan naman isa na ako na niya na ginawa niya. Anda tanong bisa sanda. Faman zuhziha 'anil nar aw dakhala al-jannah. Sabi sa mauli na ginawa niya ko apoy. Ang pangamalan niya na ginawa niya, napakasugo-sugo. Sa tanong isa sada. Talawang kawasay ko sa dunia. Miya kini Muhammad Ratib bin Alusi. Doktor iya malah ulama sa Syria. Talawang kawasay kailangan bangun maglam. Naudi ka siya masuki. Na ayah syukur ka wallah at tuntung hanya. Gina. Tunapan lawasay nakarot tawa. Lawasay ipatubat. Tubat ka na. Darapan makaumasok ka sapi-sapi sa langit. Baka may namasan na pangilay-ilay na kapibro ka patukasan niya. Tubat ka na. Sa ating man na sambayan ay narayon ka. Naisaka ko pa pala kamu yan naman pulo ako. Na 5 sambayan nakatagal masrago. Na ubito ko ilanugi mo buwan ugat masrago. Nakatuto nga mo daw. Allahu Akbar. Kalau dia lawasay, Nabi ko tubat ka. Nakarot tawba. Ado ang lawasay, nakarot hasan. Lawasay, o kanggol o sa amal amabir. Kailangan na makasag ko. Di murtad Allah na manimanggal murtad wa mabia na terpeda 10. Na ino to. Susati ba na mabia na guli na 10. Lagi mas malas sudah di manusia. Kung napagpagpag na yung makasina kung ang tao manusia na sumatanya. Tibus. Tandaan na lagi mo ito kung iya pagdiyo doon. Namin itong na may kasina sumatanga. Lagi magpugay. Yan. Ikatlo at awasay nahrul ilm. Sabi ko ka sa kinalawasay ko ilmu ko agama. Ginain lagi pinakamala kinamlan manusia o kama manusia. Kaming kulli syai.
وجعلنا كل شيء حي. Inad Allah Ta'ala salamu anu syait naku sakit. Kailangan na makasagpo ka. Ato na isip ko ka, ay naliro. Nabi na isip ko ka na ilmu. Yun. Abi ang iba, langit ang yung ano pa. Na inali wala ako na isa pula. Tumas tawa ila sama iwahi luqal. Siya surat Fussilat. Napinto ko Allah sa langit ang usulupak na po sa pula. Pula yung doa pula. Natiyan wa siya ng Allah. Nata. Sumano lang, natagala. Namiyaw masuk doa pula. Natira na atay na pagin. Yang kau makamir ka, tanang mo kami. Na ito. Inad mo Allah Ta'ala sa langit. Wala pakapupo niya. Nabili niya na mabudro bili niya sa lupa. Ang lupa. Uwin na kapakapupo niya lang na pusay. Yay, mala kagitinang lanaw manusia si Uig. Yay, dalawa kawasay. Uliga si Pibu, uliga si Suti, na ayat ay sutir ka Allah, nagyangan na bulawan, na malayar ka ho. Sumano siya, na asraful makhluka. Miyak kalala, yarga bulawan, ukan mo Allah. Ugan na ikira ha, mibaradusa, na kailangan na, kaya mo kapakasuti mo surga, na pagulaban. So bulawan na malayar ka, ikira at pagan na yun, na kanaba, diri sudah boleh ada nunggus. Apa bumupo ka? Di. Ay kini mo pulawan na purokit sa apoy. Tuna gila, na puro lagi mo to atain yan. Kami sesungguh. Na amay kamalaw lagi mo kami sesungguh. Nagugugman pamipika, maginay bunir na paokit lagi mo tamagin na. Naroon mo sa resulta niya. Renunggus, sisi, Allah sa kalayagan. Yun. Kailangan nagsapulin ka, inad nila Allah makalalbi. Na ayang mapakalalbi ka, natiko na ilaladina aman wa amilu salihah. Iya mo tatawa kaya natin yan, nabigil ko sagal mo kamabiyang, nasira ni makalalbi. Ay kira miyada su amalu salihah, lagi na dua kanila makapulang. Di ka pa kayo baka pernah haji. Paspor tu ada tiket tu. Nah jika pakai tiket tu ada paspor tu, kailangan na lima kamila. Sudah ada surga na amal, ada amal salih. Sudah ada surga na amal salih, ada amal dia lima kamila. Kailangan na dia lima kamila. Gina. Mahorib tu Allah. Gina. Ikabiyo ko lingga asraful makhlukat. Para tiyan na suwala na dugal mo kasagal na mapiyat. Kailan ayah mabuha isutir ka wallah lagi-lagi mo tapulawan ayah kaya pakalayan niya ko na miya kasabot siya mo to ako na usumano siya na dini yan sabot yan so ibabantag niyan wallah kapag burad siya wallah na ayah mo video no wallah na before ada niyan pangasonda ko surga na paging anak yan daan kunaraka sa minus na sultao agolyo rin mga sunda surga na miya panudul na ako nakatibyan na 7,000 rabu. Akan na ba 1,000 rabu siya, 7,000 rabu sa alaman na mo rin, nawali sa alaman rin na 1,000 rabu siya. Allahu Akbar. So ganyan, mana niya naging emianuitan at talo, pakay ko na sa dunia na kailangan na makasab ko, ikaw mapulang. Ganyan ya, oras hati alas kus singkutnya na dua kami yang apakarian na si Alim Jamal Abdul Manaf na sekalian di pagkatapos saya di tanong katawan di kapaagungan po na tanong maparuman malap na tanong mapasan iya kaya di tanong diskasan ay tanong hindi kaya puli sa sati man alit na dapat yung mapos pagkali tanong malagi na seminar tanong na mana yan na hindi tatapos pakambatuan Allah nagpangambara kanian iya kaya pagalitan mo si Ilya Panugulan na mana yan na pakanduan Allah Ta'ala sumurian kung hindi niya pagalian mana yan na
pada pagkatilandingan lagi kapag yang nasimilatan na pagkatilan ko Allah pasiran din pagkabuhay lamo-lamo lang makalilas ka no si COVID di barangan ang paniyakit pakasulitan niya mo surga sa tanong ni mga tundug-tundugro. Kada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan Allah yang kaya Gurutano Mia Baluya First Lecturer Sisyakan Muhammad Tadi Mantua Nuana Sulasa dan sana saya kaya si Syekh Al-Alim Ansari kalala minta daron na so kalalagan Sisyakan Saksi Islamic Lecture Forum na nainuka kung pumamakil ng tanong ako agya ko to oras yan. Balasan mo lang sa mga kanilya kay oras na bandayan na mapyan na yang kaya kapag-isip oras na si kuda ko pa nakarikognay sa ang kakakimpaladan sa kaya microphone sa kasikan lecturer tanong na tominagin tanong at tumagper tanong Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Balasan Allah. Ino po na mga tindig, so na mga tindig, kung muna sa atrahiti siya. Parang na nakapagpintunan yan nun. Balasan ka Allah. Saban mo na nga na napanyang ito na tulungan ulit. Kaya kailangan na yung mga seminar, papiyangan na naman ang mga seminar na icebreaker. Ipupukaw sa kuto at natulad-tulad. Ang iubunin na mga sasana, so lecturer, assignment, ada betul uwin na totoo sa nanganangan. So di totoo sa nanganangan na totoo na totoo panganting. Allahu Akbar. Na api mga naman di sa sarupa paita hindi na so totoo ako so di sa sarupa paita. Ayan di sa sarupa paita na kaya na pagkikisulo niya sa kapagkatunga-tungayan. Na yang pihak kata-kata orang bukan demi bulung mga penami sulit-sulit lagu mga tendik na potak-potak di sana yung kaya kita man yun at tinatulak mana yan agaya mata mana-mana talong bilang sa sawa sa alas ko kami yang bulola minititik sa tinadaan sikan parto apa pong bulola uwi na benda ay mamipikir na ipupagalang sa mga konsyar ina din sa Amarawi City. Allahu Akbar. Nalitan nito po sudah nagitira. Kay malang na mamuhay kung siya tadi suba mamuhay seminar. Rami nga kipite po na sila. Namata na kay kung kosangiran na kipukupong perpipiya. Allahu Akbar. Litan nito po siya ba ganibara na mga Muslim pan. Balasan ka nuwama. Ayaw mo wala na nasa ano kapatay ang kapatay. Okay, kapatay isa ano kapatay na tinabiyaman kasama biya umit. Pahuwa ang iyayang niya manuman at namimirigan kinukubod sumunod sa Amerika kakanuman-nukuan. Pagkabaraya tagin sa kasintinalayan na mga leksyon namin na aripanon ko. Balabaw kasi ganyan sulir tanong, ano na ba tanong kay Layang? Aba di baron tanong, ano na nakapagkailan tanong. Nanawakan na ako ba sa Islam na minubaba? Okay, kami po puro swada ba tanong kami Islam. Sa bandala natin, niloloko na nagkakayasikan lecturer tanong, dasa na ka kung purubayan tanong ulama, guru tanong, dasa na ka kalalim Jamal, Abdul Manaf, orang di maging padan na kalilimunin ni Manto, kung kababaluin niya na ISAL teacher na pagpanakuatan o pag-orasya. Uwin, layak ko nila ito na may mga pistu-pisilan, umamatan mo yan sa harapan siguro. Sa katiyari bulwami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penamatan namin pagalitan si Syekh Al-Alim Zainuddin di Sukor. O panahon yan, siyang kaya iprapas niyan, siyang kaya agamakan ng Islam, na ayaman na kaya mga madrasa, Sagyong kaya pagpapagod tarbiyah na napapalamatan ka sa kanyang isa sa kanyan, abiyang ka doon na kung iyawasay o kiprapas niyan sa kanyang mamamagal sa tanong, bulan mo sa kanyang Islamic City of Marami. So kinahang na pa, pagtanman ka nung sugal ko, amabiya,
o umani kita bisa. Sama brona punta no. Pag sa mga syarat na rokon o buka pamusya, wala ko kira ano na Jumat. Inaman to di ka tada ro so mga penting sa mimbar, na mga rokon kung mga syarat o pemudua. Kama na mabuling na suwata kasalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam na kung pero ako mga ayat sa Quran, ako sa mga hadis sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na dipamusyan ka sa kalaktaran niya si Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumid din, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Allah, pagpala naman tatanong sa kanyang tanong anong panakuras ibigay niya ang tanong ang ng ibang kapangalan sa inyo. Yan mo ito, kinito rin sa mutakit pa, batya pa, na ayaman ang ito na katutod sa ilmo. Ang kanang ito Allah, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ayaw parang na naka nasuki papantang naka ukad na naka askan yang sumiyaga din. Hindi mo isa ba? Ayaw mo ka akala ng Allah, ma'rifatul Rabb, wa ma'rifatul Nabi. Ayaw mo ka kakala ng Nabi ka. Ama na sa mga Nabi. Ang mga ngaral ng mga Nabi. Ikong kodam. Wa ma'rifatul dinil Islam, na kusuka na laka o agama Islam. Ngayon, inna dina inda Allahi al-Islam. Ayaw o agama tarimaan ng Allah as agama Islam. Yun ang tinuro siya. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Inna dina inda Allahi al-Islam, ayaw mo agama tarimaan ng Allah na sa agama Islam. Sa anong sa tawang bubano, mamabingar, sa okit, asala ka o agama Islam, palayaw ko balamin na dirun din tarimaan. Walang nakita na agama Yahudi, agama Kristiyan, agama Buddhist, agama bola-bola na agama na di na natirima ng Allah na makay kapan na palaga ko pumawala panas. Tama na po ada panas na po anak. Yun ang isa ba mga Allah asakatan na ng manisa na pagpagandaan niyan, pagpagandaan niyan o ano na isa ba aki ang Allah. Ano na ito aki puso na pagkakawala sa dunia. Ano na yung vision ka? Ano na yung mission ka? Ano na yung objective ka? Ang mga iswilaan, nakatapos sa vision, mission, objective. Ano ba na ikapasok ang wata? Gina nila, tabi-tabi ako na ano, ibugin siya kita mo takalog. Kaya manang ko, na naman nakakalagaan. Ito na niya makala na iswilaan, niya makala ibigin sa mga wata, ang libon, nakasok training, nakbutong yung mga malabuli. Si Saint Michel, nakalitan niya ikaw, nagyam sa mga iswilaan no, kung sa mga kindira, nagyam mo kaban niya mula siyara, napatakataw, apilibyo. Muta mga nasirya, na mga bubay, kanya kadang-kadang na spiriti na mga bubay na kayo sa bubay na, tama na niya na mapikangalo. Na ano niya pa kasusabi sila mo kawataan, nakikapera niya. Ano na matatamusabi mo kaban yung pabibyo. Yung dekali niya yung mga eswilan. Bupitan ng jarab. Nasi.
Tabi tahu. Cuma mga madrasah betul na meron ko. Ada pun si anak ya, tabi ako. Ada mana ketuhan? Dia nan mengarif Allah. Dia nggak dunia, namanya terus sabunkan ya. Isa ni ulama, asumina di teron napung ko ilmiah. Kenapa di pamraktek Allah? Badi berbahasa di nama sabun dua, satu sudah. Ini di pangambur Allah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dia gaya ilmu na itu suagama, aginan sa Quran ag hadith na ipugbeganan wallahu taw akabai. Kenapa daw na taw nang beganan wallah? Na sa taw beganan wallah saman ilmu na sa benar ini beganan sudah pitur tamanan yan amanya. Memang kena diskus no. Lagi yang gaya, dia diskus secara kalau itu ya. Ayam dia apa itu sini Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajha. Pitruyan man jama'a fihi sittu khisalin lam yada' lil jannati matlaba wala 'anil nari mahraba. Saring satau amatir mo iyan ang kaya ng susun, ng betah, ng bedi. Padahal mana sa kisah na didin lam yada' al jannati matlaba na ayakat dah maanaw to na si kadin pa ka di apa mana niyan na ayat din na masisingayo ka nasuri surga. Upama nang dun bukan ngajian kaya nam susun apu syaitan nak parate kan yang bulan ka nam buka surga ka. Wala 'anil nar mahraba na sumapu sunaraka na para panabikon. Aman at ko kalisko. Dili pa kadir. Man 'arafa Allah fa ata'a. Satau makna dia Allah fa'ata'ahu na pangungulutan niya maka lagi na manusia na upaman na lawan na pinalan niya na hindi di pagalan dia ngati nakabal sa kiunit mga berwa dudul nakati sotin penayan Isyarat teri orang aman, para mapita. Pagpagalan niyan, pagkinalan niyan. Laman, apa yang suka apa yang tu nanti pagpagalan ka sa dunia ini. Na pagpagalan ka, pagpagalan ka. Na ayang ka di pagpagalan suka na ka. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hal ata ala al-insani hinun pamana ayat tim dah berano tu na bangka dikatawi bangka ada mengatakan mengarai manusia udah bangka dikatawi aguni udar apa nak wallah nadan mana apa yang ka kenapa kau bisa alim Jamal alim Azhari kaki dah apa madin nasi saja kayak dengan dunia. Nam tiap tu masangaran. Naguan ni nada. Da bangangaran na hibula abang miadin. Hal ata ala al-insan hinun lam yakun shay'an madhkura. Wa laqad khalaqnahu terus baca lagi. Surah Al-Insan tu. Sebenarnya itu manusia na pun sa lipau. Pun sa budak. ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Maka nanti pada persamaan orang yang nak pun begitu. Namun dia nanti berjalan manusia, dari kan sini makan kau apa jangan dia. Dia mana tak tashir nama tu na. Bukannya umur di sana sudah ada awak yang dia makan apa manusia. Sudah banyak yang sudah iswilan. Mudah berkumpul tak tashir.
Na ayaw pa ako sa mga buto. Dopa. Nagyan pa na dopa na mga buto. Nababiya kasi sa magda. Biya ka pero ni Babat. Min amal masnunin salsalin katakab. Biya ka pero na. Allahu Akbar. Nah, ini mau dikatakan surga. Upama dikatakan surga, begini dikatakan kita lupa. Minim tu jaya situ, ibarat mineral. Nanti dibuat sama mineral lagi. Nanti dibuat sama kain. Nanti dibuat sama plastik. Nanti dibuat sama obatnya. Dan yang pengenalan boleh diuji. Nah, yang dikatakan surga, yang dikatakan surga, maka indah dunia, akhir kayak lupa, akhir kayak dunia. Nah, niya kapia madara fi khalqir rahmani min tafawut. Dada duwainian, dada kesumbangian. Mereka semua langit, namanya ada dalam nawabia. Mereka semua palau, dalam namanya makapia di bawah dunia. Mereka semua nawasai, semua bulan, namun indah di Allah. Ayaw mo dia kamu sa uman ingin na ada kalasanian, ada mga palaunian, ada mga ragatian, ada mga rana-rananian, katitip kapulil manusia. Dia mengatakan wallah wa ma tahta al-thara. Nah, dia manupa na mata tahu siya mga mina, mga budawang perak. Nah, ito naman ito kumuha. Ay bukan sana nak amaras. Ya so itu dan gulu-gulu. Nah dia apa di dunia. Nah dia pergi ke sana dia. Nah ada dia di gulu tak ada dia di mana pak. Nah pengen dengan tua lupa. Bisa kasih apa mana sih kamu tak mampu nambut bulan. Itu yang dibicara Allah. Wa ma ta'ala. Datang kamu sa negeri orang ilan terkena Allah supaya yang kamu ada rupatan Allah terhadap kata siapa tulah pemula asa inau nam lagi mau pemula asa itu nak basah nak terulan nak terimas justru 3 months namanya apa dia perahu inau nak terulan nah dia di kumpulan nak terimas yang mau kita lihat nama kita tinggal di mana apa nak pemula kamu dilupa apa yang dia di pemula dia kayak lupa nak belak gol pemanah yang di pemula tak ujung kuda siap reboli peca yang menang nah orang yang lagi menang Allahu Akbar ayat Abu Miyasima apobria ini adna rana-rannya nah serta nusarana dia kayak bang pedih di dunia. Nah, tahu mo na rana wala tara yang mata ng milyonaryo. Sila po na di ka mampas. Pagkagyan mo na isa rana tanong kagi por nabiti ba maulad po na rana. Na ada po na rana tanong sa butik, ba ito rana. Na ada po na rana sa puro madundo. O man ikasunuan ingin na piyak mo sa. Adi bisa ka pigkep tago sa Bispan. Ati biya kan buru-buru lagi mana na sa bagus. Nagyan man ay kaptuga yan napakasila nga kubewalen ka na aladang ka na tabi nga sanit na bumatabi sa pipi sa tilapia bagus bunggong na talolan patulan na buta ka kami kasda ka. Nakakita rin ang gagagod. Kaya tuga tanong na nanganan na kabangit na sa dunia. Ami ating Dr. Yusuf Qardawi kadinga pendekega so kuduka apga pasadka nakalat ka ko lupa naigaon. Ya begitu to. Atis kana mga ba inagunin namanya melawer kan. Namanya gaga di ablawan na apa. Tama sa kabaw-baos namanya ko ni. Na dia mo to nagunin man to na apa mula sa sakura, palapa, lang taman at yung ginidorin namanya kahit ito apaso at tatagun. Dia kan din sa TV, agi ang mutua kabuhayan, na ayaw mo di pa mula niya ito na mga silopin na.
Mga sinupi buang mga itu na pwede ko din sa budo. Na guna pamasui, na ron niya bakang budo lawan o mga pepe ada lutuin. Dapat mga Indonesia, Malaysia. Gilang kinangan ni sila tujuh pada ngasih buku ini dengan orang nak jadi pangan lucu lutu ni lah. Dia nggak mampu masyarakat nak tabia nak betul jap formalin. Anda banyak kata tabutu, ini bah mga kamantis, mga doya, apa ya seorang nak dikudu. Dia formalin. Itu betul jam nyatai. Pada orang buat makanan untuk bisa kita. Lagi jika kita langkah ku Allah, anta ilmiah ni saja yang datang teman. Temiat ni ko mga sabi. Mantun Allah kata na 50 ay isang kilo. Dito ka na. Mamimigyan. Allah. Mata sana nakapugi siya no. Mata sana nakaib na kinar na Rasulullah. Tadi nga pa na kinar, di ka na pagpubuno. Ano na Rasulullah? Ang naman yan adun. Kompleto. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. So Allah napagpakai dia wala nak mampu matanian. Kenapa kan meter sama mata? Kasana ko jur ko Allah. Kapagay na niya. Naso kapagay lagi na mampu tangilan na datang na di bida kanu. Yuti mana ila laisa kamisli shay. Naso Allah na ayat kakere tanong na may kamama kasugatan. Ginawi kakere tanong ko bahasa dunia na nakilay. Ada dulu mga kapit ko mga sofi, apitin na sa kung na kailan mo. Na dito, kada mo ito na. Dito mo kapit. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Dito proud no kailan. Apa sumusa, adi na limbi tere sa Jabal Tursina. So Allah, naging nandanin mele. Na Marukan depan namis surah sedikit no. Kedua, Atiku Ali nasatau aks. Maknalian katuan syaitan fa'asa'ahu naukirnian. Apa na nakita ko na syaitan ang didugganian. Kenangan sa kawanan, diuang, samuran, talikudan. Nan duduk ganian non. Nah ini tentang syaitan. Kau kan bukan syaitan. Ada pengaruh. So syaitan ang mga tantarayan. Na mga pitan na sugun yan sa mga tantarayan. Tinggi yan na lalakaw na basta at naman grupo kiwa asip kububiyak na tibu syaitan, iblis. Kaso iblis na ibu syaitan, awatnya ibu syaitan. Na mendengar na madesigrahan marami karangan. Basta pa na magin bukiwa marata ay kuswaswatan dia pakainya. Dia ajar pernah naga panis minti sa pos dawagan. Dia ka mau nang ngasih siya dia na miya dito mo kare. Tingnan na miya makuha kerumai. Adi siran kidawa nada kuntan tari udah siran mga benar. Tinagol. Katakan dia nanti kan Mekah. Nah, saya butuhkan yang berbekor kan. Itu kan ini terkena kesekar rumah. Papu masyarakat tiga itu sa cross ini nyentuh juga. Buku juga nak karo soin. Kata taman sampai transwaran bersama mereka. Isam tarik isam toka. Makanya sama sokat bida, namanya sama sokat isam. Itu taman. Nah orang ini narawas padahan. Memang di bukan na mister ka. Apa aku ini? Ada pernah mengatakan tayo Allah. Sana mga baina sadin sa milapalian so talak lagi nanti isap berwarna yang kita Allah. Berdangkap. Nah, sama syaitan. Nah, lagi yun na gano'n po syaitan. Nah, kenapa ni? Gano'n po syaitan. Yang apa na nga isa? Tingnan sa kanya, gano'n na gano'n po kare. Tingnan po niya ko na dua atau siya ni Bola. Na dahil ko ng tantang yung udah mapatay siya sa pagin.
tingin na gold. Yan ang negeri bagyo. Dari mana negeri pasyikan dan berbis. Basta alam mo na marata agri mo. Di ka baya Allah, di ka baya Nabi na dito negeri ko setan. Kata para mati-mati berdoa. Basta matir Allah amarata matir Nabi marata Nabi na tinggal. Yun pembola. Nah jika kalau nak porkan apa? Nah, yang mau siapa nari tinggalnya berbuka apa nari sari? Sekaisa, mana yang berbuka sari? Gitu Sufyan bin Syaitan iblis. Ayat ini namanya tonakan. Nah, mampu dua kata, mampu dah dua tahu. Di sini ditiksa ibarat itu. Nada kuntang tani udah kesiran bapak anggur papoy. Siapa tahu di anggur papoy? Udah nggak bisa buka. Bahasa nani somra. Bahasa nani somra orangnya. Yang nak anggur papoy. Apa nantikin bapak salipu? Nah. Nah, kenapa dia berdoa dari muka setan? Makanya iblis. Dan mana diberi oleh Allah. Kan manusia, apa muka, apa maniaya. So pintu peluang, pintu amal adusa. Ini surat Al-Imam Al-Zahabi. Ambil apa manusia ulama? Peduso apa nakoto, apa ngatao, apa mono, kasina, karangan calokas, yang ada itu. Dia kan setan. Dia dari penggil. Sangat kejian sabta amak kenalian kata orang yang benar nak unutannya. Siapa bukan benar? Nomor 3. Nanti yang benar, berlawan benar. Agama Islam berlawan benar. Asal yang dia dinertan berlawan benar. Asal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Nabi. Lagi sebenarnya dengan berat ya. Ini mungkin gaya demokrasi ya. Namakan bila usul agama Islam. Saya kira orang pernah dimitir benda dia makan problem. Kia beda mampu kia beda. Mungkin ada kompetisi dunia namanya kai. Kayak nak itu negeri ini nasi gorengnya. Pikir nasi demokrasi ya usul Islam dan dekat. Itu apa benar tidak? Bahasa demokrasi tidak benar. Ini apa nih mantu? Apa mana? Apa sosial akor? Ini biar bertemu. Biar dia penai. Di tanah mai inengka, amang Muslim na isu istihza. Betul tak ada istihza di mana keluar? Kau mana isan nadi? Umar isan nadi timba berganti syariat lawyer. Karena waktu bisa attorney. Na ada mana dalam sang provision yang ada kudu personal law, ahwal syakhsiyah. Anda bisa perlu ayat namanya pakaian suci Allah, kitab Allah Al-Quran. Khusus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiyal al-ha suhiran Allah. Nah, hiyaran suhiran Allah. Sagian ada apa waris. Nah, oriennya nak inai manaka. Ini berkah ayat kami ni semua begitu ya. Syariat lawyer apa sudah bisa bayang. Ada pelatihnya kita nak syariat lawyer di bisa bayang nak bunyi penemata umat yang sah. Fatihah nak musisi lupa depan. Nah, ibu cakapur wallah di kepala tahu betul wallah. Nah, pakana. Kata ni ya. Mana-mana ada matur sama seminar. Apian tahu. Takaton.
Nah, umpama khusus syariah Islamiyah, ini dia gubernur, nanti kalau masuk ada ke pakai mobil kah? Sapur. Hari, Pak Guru. Saya mobil ke sa, kurtuk papit sapur. Isa manut na so Quran, na so hadith, na piyakin lang kudu man nakakukuha man gubernur, di ka piyak. Matang ko lang, piyak. Dia jangan perak. Suatu bahasa Kristen atau Katolik. Ya kadang-kadang kakak dia diskusikan. Nanti nak guna. Gila nanti mengapakan istihza Allah. Dia kadang-kadang lagi badan gubernur. Apa anda pengamatan no istihza wa sukhriyah. Isu-isu. Ini mana saya perak cara musuh. Perak ini juga saya dunia ni, yang nak tinggal saya mana. Mana apa kami itu nak apa sah? Benar-benar sudah kepentingan. Nama nama ini kepentingan. Mana nanti dah kita. Ada lagi pun kita nama air water. Di apa itu dia? Umpama so apa yang sama hari mana nak itu terasa fala itu sama tambah itu warna mana kita pasang di rumah pas nasi di bawah pasangan yang berada itu dia yang boleh nak bawa sama dan kita istilah waktu ini kita bisa bismillahirrahmanirrahim namanya apa ayam waktu rumah apa according to the Quran. I am according to the Philippine decree of the Republic of the Philippines. Lagu tiga jangan. Bangun kami tiga kata ya. Kalau Allah Taala menyampaikan, I am according to the Philippine decree of the Republic of the Philippines. Lagu tiga jangan. Bapak lagi melihat demokrasi. Anaman kata siang ini, dia diksi kami. Mia kata mana aku? Mia tidak aku. Yang berubah di kegas sama rakyat. Ini akan menjauh dari situ bisa kau main kau pernah kau dah nak dong apa pun. Dia utawan nak yang menkawan. Nami akan macam orang utawian. Nak usi nak bukti saya situ. Nak awi dan waktu biru sulangan opian kau. Di ni paman nami awak orang musuh tekau. Nami awak orang sulangan opian kau ni. Kata tiga opian kau ya dia nak kata. Pengiran musuh sabu dulu siapa nak di mamrah ada yang nak paman kau. Sisa Islam. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Bahasa Sunda mana kau mama, mana kau bapa. Nama as-sariqu tekau mama, tekau bapa. Faqta'u aydiyahuma nak potong cari. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Subarasin Abu Bay, Abu Subarasin Mama. Ayam yang orang nabarasin ama Abu Bay, nami orang nabarasin Abu Ma. Kaki Abu Bay, na ayam ni kapal silo mama na puno. Jadi kita bagi bangsa sedang atar yang berkumpul. Tapi seorang orang yang berlatihnya, dia macam je. Oke mana? Siapa kita sebenarnya dengan benar? وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كيف تنصبر يا أيها الذين آمنوا فلنوكل الله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يقول لي حفظ جاهد الكفار والمنافقين جهاد ما cuma kafir nah jihad ma cuma munafik waqlud alaihim naqaran nasira kalau kita masih berjuang dengan 60.000 itu nah pintar uang ini mereka piangan juga mana ni nak terang waqlud alaihim ya munafik dari nasira pintu yang apa anu masuk mereka ngatakut mata lagi kuat lah apa makan tahu mana siapa mungkin so benar ini bulan ini nabi terus kita
Nanaw na siya mungkin so riba tapi ang gila niyan. Namanya nang minti ko dito. Kata siya. Wala na pa pala kita demokrasi mungkin na yan mungkin. Suiswa. Tapi gila. Sabi ko nakatigil so riba. Nah, ketika kita ya, maka di mana Tuhan? Kaya apa natin sugunan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Isu niyo kung mataw sa video ka tayo. Ngayon, masuk doktor. Ito. Kita tirun ng doktor, sa mga setiap doktor, nababugoy ng doktor. Siguro mga nag-opera, nakaswata ka ng malam. Parang ka na. Yung gimana? Saka bersama dunia, maknanya di dunia. Farafadha, tawaran di dunia. Ngai mana bagi orang di dunia. Ubi nama tu, nawa kami suasana dunia. Aja ngai dunia negara ni, ayamu amani sekat, ante kala anon. Ante makan dunia ini. Nama kamade, nafsi kabu. Mata ko papasabi identifikasi kita. Ang dalam masa diabetes. Amati dalam sekarang everyone dialysis. Nama itu mga petoy, nama itu dialysis na po bang nikanjarina. Ini lega aku tertinggi na. Saya tahu aku nangabakhin di yaumil qiyamah. So tamu maka ini pendidikan aku udah sama nabi. Lupa berkah. So mga pujir ka dia pendidikan. So mga tamu abangan bunta. So mga talo ka aku ditunggeran. So mga uler ka, so mga bako ka. So mixer ka na, sana ni mixer ka. Bigyan ng pangateka. Pero kapag dito ka mixer, nagkateka ka. Ang kasi, yun di mana ko. So dunia, napakikumat ka niya. Dua naman so, kaya pihara juga din, kaya pihara dia na, agar ko, muda ko burang kasi ako Jibril na, Melene na berboya dia kata itai. Nama no gembira sudah bilang kuat. Ya sudah makan ini lagi ni boleh makan dengan kita ya. Agia makan sudah bilang kita dah itu. Itu tuan tinggi dunia apa mau mustura. Ada yang mama macam sama nawari. Nasau dunia nak pergi rekan wala segitu kalian. Ada yang punya kami yang arubang. Adi ke susung dia anak yang muda, nama kita semua tu dia orang dunia sendiri, luar negara semua. Ini nanti. Kenapa kamu? Apa bahan dengan sawasiat? Semua lu udah jalan. Dia mana dia dunia nak pengalaman? Tapi apa dia nak orang nanti ada berbaca rumah, dia ada berbaca tentu. Mia pakai bahasa macam mana jauh ini? Pakai ada mana dia kita sembilan nama malah ada pernah kita sembilan dengan sesuatu kayak dari review. Udah ya dua ukuran yang kita ada. Lagi enam Allah. Syukur aja poin mana? Sabut lekas akhirat. Atau kawan nak makanan nak biar aku ni apa nak beri? Aku ni memang saya bukan banyak Kau dah seorang anak di surga, aku di neraka. Aku di surga, aku di neraka. Neraka aku ini. Jannah na surga, amana jannah na paradise English. Garden, amana garden namanya kafe paras. Dan itu mga garden ka na ito yung mga tagakuha ng mga warika. Ang gulgulin sa kanila. Naligan-ligan ako sa lew-lew. Napa siya, dia pwede ko may anak siya. Ilabot ni Penangan. Dia ko may anak siya, kinuha ka na mga puti. Dia ko may anak siya, kinuha ka na lumaraw ka na siya meron. Dia ko lang nakuha ka lang ng yaman ng itin.
Kaya sa gimana ako yung nagtutugit ang sumiyangin namin anak. Hindi ko man daw man ang siya. Laka man kasi magagaling ko ibig ko lang ano. Saka mamuna ano hindi ko arama. Dito gugugun mga wala ko. Bago nagatulas. Matalang. Wallahu muhitun bil kafirin. Maka nasuha nakatatakala niya sa ito malating. Kullun lahu qanitun. Ano naman manulog? Kullun lahu wa uman isa magtanong ang inad ng Allah na makapupasil ka Allah. Pernah ako lang nilagyan? Tama yan na. Pernah ako lang makakalaga pa huwa? Ito ko nila mahulmatan. Katingin ka na, ang reservator. Daman nalaman ang tao nito. Ibu itu tak jenis. Karena kan dia lagi dulu, dia lagi minum. Mata wala karena kecoba. Dan cara muka siapa kusau, siapa kusau. Dia udah mama, apa muda nama nama ini kan? Papa, suami Ibrahim bin Adam. Tapi bulu-bulu, ayah kebuluan yang itu kapusuk. Karena dia punya mata kami di pulau Kuala. Akhirnya bila saya kusuk, napakakan aja. Terkadang terang bini pulau Kuala yang kita berdunia di Malaysia. Ayah bulungnya nak para tiap waktu. Orang tu di sini kan? Dia itu masih Kuala yang masih belum tahu. Kemudian, sudah kita ya Imam, ini musyrifun ala nafsi. Maka nasakna dia tidak dilawan lagi nopo. Mana kalau orang lagi nak kali ini makan pada orang ini, ini makan pada orang dunia. Mana orang lagi Indonesia atau hidup kita apa apa. Dia ini makan di rumah, dia ini makan di pusat masyarakat. Mana orang sana bicara lagi di berada rumah, kegagalan ini mah. Ubah kegagalan, dulu apa? Anak kita dulu kali waktu kurang. Dikira, ingkun tetap sildah, kalau takut beristillah. Ukama yang ada di kantor maka semua syukurlah. Dari kita boleh syukurlah. Dia belum ingin. Dia belum kerja malas. Apa nama terserah. Lama dia kerja sudah. Tapi berapa muncul dari rumah apa? Tidak benar. Ada yang boleh tidak. Benar kata orang rezeki Allah. Kasih manusia ke kantor pakaian. Bagaimana orang nanti kerja berbaik? Ayah kami itu orang pergi nasab tak kecil, nasab malam nama perkara yang lebih. Tapi mana dapat kita kena dia? Ya, dia boleh sama. Ada yang tidak boleh nyawa, tidak boleh bukan. Bagi diri saya dua yang mereka boleh kan? Ikut tasillah. Pada kasur ala abdi. Ada yang apa boleh apalagi kurang dia suara dengan manusia. Apa dunia apa? Dia sini balik. Ada kita nak balik. Kita punya makan mata semua yang mata segini kita pamit. Boleh kita kata orang yang tidak boleh mana? Nanti kita nak juga kan suara. Nama kamu boleh kamu beri dia. Nak juga kan suara pindah musuh di dunia. Dia suka kita kalau orang itu. Nanti yang ikut tetap sedap belum makan nanti ada kata mau ni. Kami akan saya apa lagi kan orang suara. Nah perlu juga kasadar pani ukur beri dari Allah. Kenapa saya ini? Kata-kata lagi ini. Banyak kata mengajar pada diri Allah. Diri ni jumpa lah, pindah diri rumah. Raga tu kape tu lapis orang leka. Sini diri na sopi lah main tu. Na pilih ni yang pilih Allah sopi lah pindah diri rumah atau. Orang kata ni berdilum, kami akak. Di dunia kami betul dunia nasi dunia. Raga kami yang di betul pernah pilih kami akan di betul. Dasar berdua ni atau kami akan di betul. Na pilih ni Allah. Saya dikiri Allah. Biarkan aku mama. Macam itu kali ini itu kami pilih ni tu. Kita sopi nak pilih Allah. Nanti kita kali ini kami yang dikatakan. Tigilan, kalau kau dah kami jadi di luar subhanallah Allah. Mana kau tahu nak subhanallah tu nanti sini nak nyawa ka, nak nama. Pero kami kan masih mengaku. Yud belas tu, Yud beri sama nyawa. Kami kan aku dah subhanallah tu. Wala tidak meleng atau jadi aku dah. Ipilih tak
So paano ito manangan? Ibig ko sa kilala no. Pada pagbagi sa loob malo, niya rin ikaw man yan. Umiyan, nakapalapas ang yakang mo ulit ko man kasi ito lang sa mga bolo. Yan daw ko pa naman, nakagya ka para mamuhan ka yan. Umiyan, nakapalapas mo sa kilala na siya di magatuan. Na dahil yan pa naman po ko sa pikiran na di magatuan, na si Bini uso na bugal yung nakalit. Yan lang. Wala di kong mga kalakan ka, dapat may po kasi napakasabi ang master na kailang. Kaya sinakan namin official. Montan na. Parang dyan ka lang, Mama, amin ka si Karman na nasisili sila. My love. Kasi ka po ko ay, pwede nabangan ang mula na siya. Dahil yun, baka napakapala mo wala ka na mo. Hindi, kailan mo. Na, dahil ako lang, makasabi ko naman, magpunta ka lang, na panis. Inshallah. Tigilin ka nila, okay sa kanila. Tigilan, na may kapakawa ka sa gawa ng mawin sa mga balikan sa Bania, na parang kailan ay pagituweran kung para ka, yan ang mga malaikat na bibalong sila. Miyama ka bugbog, ang miyama ka rangi-rangi, ay wala bibalong na miyama rangi-rangi ko rangi. Sila na miyama ka bugbog, na mga iseta ko na madubog, udara ka, kapay ko kumikulang. Pagi siya ng iyo. Namay tingin ka parutuliran, na ako rin nga sumanya sa likiran o dito. Pagin juga ka. Ako rin nga siranya ko, ako na rin na pagin bugla ka kiran, pagin wrestling ka kiran, pagin gerok ka kiran, hindi ko yan pakakako. Nanti kita cuma kiran tawa na ko. Ayaw na kaya siya kiran tama sa lewan niyan, tama sa kainian, na may disuwi dilihan ini naman pagubami, na pagpudawin man na orang kapit na sa tulubam. Ma, ada dito na kamrano di bato sibuyan. Ada dito na kamrano di bato bagwag. Ada dito na kamrano di bato jagama. Ada peso mana, apa ini jagam? Di niya kerja unang masih. Bawa mo dari kapir, amat tahu dari bagti. Nah, ayaw sa mga malilipat ka mo. Mata ka ba mo? Nagira, naninikiran ka, sa nakibulat mo sa dunia, na nagtago ka sa ilang mga makita, natingin ang kawawa. Tulitan ko ang kala, at talimanin sa mga mantaro, nagulamanan niyan na ibuiskin sa mga mantaro, sa pulasak tertan, tawakunin Allah, sa tiyan marutan Allah, na pamakasurgaan Allah. Mapun nagyan kutua, bubaikan mo, iman nakapapal ka na customer ko si Gundi, ang araw may dapat rasul, awal ka kung na sekretary, tulitan ko ang na makasunod ng surga, na makatunda sila ng gusto mga luksya, si sekretary, ako si Inayan, na matimutimo sila ng surga, na duwet tanong, na rin yan, naguntan ng bubugang kay Konstantin, wag yan may microphone, awan ng panamang pinagtaruan ng Rabbal Alamin.